Expediente 01-126-2011 HCTC Yupaywan Tribunal Constitucional Sentencia Nishapi Jurjuigamosja. Septiembre iskay waranja chunka iskayniyuq watapi kamaykachimurja nativas llaqtakunapaj allpankuta harkanampaj. Derechun kasqanta kay nativas llaqtakunamanta. Tres islas Cuscanchasqa kachkanku indígenas Shipibo hinallataj Eshe Eja Tambopata Madre de Dios Sullkasuyupi. Chaynallata Juliurachisqaku resolución judicial nisqata kay siñakarichin sapan llaqta hinallataq allpanku amachayta. Kaykunam tarikuchkanku Tambopata llaqtapi Madre de Dios Sullkasuyupi. Pakakuspallankus llapa sachata kuchusqaku allpata usuchisqaku. Aguajalakunata wañuchisqaku. Sachakuna, challwakuna, puruyuqkuna hinallataq uywakuna ñakarinku. Mana chaninpi minería llamkaptin. Chayraykum Tribunal Constitucional rimaykamurqa indígena llaqtakuna kaqninta amachanankupaq. Aswanja Tribunal Constitucional kamachimusqanja mana hisp'isqachu kasqa. Chaymi iskay waranja chunkapichqa watapi Juana Payaba Cachique umalliq Comunidad Nativa Tres Islas denunciaruptin. Chaysi expediente 01931-2013 PHCTC Yupaywan mañakusqa kutichinanpaq churasqankuta llaqtankupi allpankuman. Hinaspa ama mayjin umalliqkunatapas qatipaywan huchapachinankupaq.